Koju situaciju pamtiš kao solidarnost među motoristima? Pa bilo ih je dosta, ali jedna mi definitivno iskače, a to je kad smo se prošle godine vraćali iz Crne Gore i meni je na stromu otišao zadnji lager, to jest lageri. To baš nije davalo ranije nekakve konkretne naznake prije tog puta, a još sam ih i bio i mijenjao nekad, već sam zaboravio kad. Uglavnom, kad su stvarno izdahnuli, bili smo negdje u Širokom Brijegu, ako se dobro sjećam, i tamo smo kroz jedan dućan koji prodaje moto opremu došli do čovjeka koji je tamo vlasnik motoservisa Gavran. Samo da dam otprilike scenu, to je bio petak, popodne negdje oko 4 sata, dakle već kraj radnog vremena svima, više manje, kiša, nikakvo vrijeme i zadnji kotač na stromu koji lagano ide ovaki, proizvodi zvukove, da se stvarno ne želiš voziti. Uglavnom, taj čovjek je, znači nakon što ga ovaj iz dućana nazvao, je rekao da dođemo tamo. Došli smo, ostavili motor, on je rekao da će zvat kad bude gotovo, mi smo odlučili da nema smisla dalje siliti prema Hrvatskoj taj dan, jer ko zna kad će to biti gotovo. Sjeli smo u kafić i rezervirali smo smještaj tamo malo dalje. On je nakon sat i pol poslao poruku da je motor složen. Mi smo došli tamo, naplatio je najnormalniju redovnu cijenu kad bi bilo, dakle, cijena tih lagera, kojih je 3 u stražnjem kotaču kod stroma i plus ruke nekakvih 20-30 eura. Znači, to se dogodilo popodne, u petak, na kraju tjedna, na kraju dana. On je skužio da smo stvarno u problemu i dao je sve od sebe da to riješi u rekordnom roku i napravio je fenomenalan posao i ja se ovim putem zahvaljujem ako ikad vidi ovaj video i mislim da svako ko prolazi uopće tamo Široki Brijeg i ta neka okolica ide s motorom i nema njihov broj, mislim da je na gubitku strašno.